Manzi Thierry yasabye imbabazi umukinnyi yavuniye muri CAF Confederation Cup. Myugariro w'ikipe y'igihugu Amavubi Manzi Thierry ukinira Al Hilal Tripoli yo muri Libya yasabye imbabazi mugenzi we wa Debra Fernandez wa Simba yavuniye mu mukino uheruka wa CAF Confederation Cup. Ku mugoroba wo kuri uyu wa mbere tariki ya 23 Nzeri nibwo Manzi Thierry yifashishije imbuga nkoranyambaga ze asaba imbabazi Fernandez, amubwira ko ibyo yakoze atari abigambiriye. Ibi byabereye mu mukino wabaye ku cyumweru ukarangira Al Hilal Tripoli itsindiwe iwayo ibitego 3-1 ndetse igahita inasezererwa muri iri rushanwa itabonye itike yiganisha mu matsinda y'iri rushanwa. Manzi yasabye imbabazi agira ati, muvandimwe Fernandez, nizere ko umeze neza, ndagusaba imbabazi ku byabaye ejo mu mukino kuko ntabwo nari mbigambiriye kukubabaza, sinabishakaga na gato kandi ndashima Imana ko utababaye cyane, ndakwifuriza kugera kure mu rugendo rwawe. Manzi ni umwe mu bakinnyi ngenderwaho bifashishijwe mu bwugarizi ariko aza gukinira nabi Fernandez ndetse byatumye bamwe mu bafana b'iyi kipe bo muri Tanzania bamufata nabi. Habimana Jean d'Amour, mukomeze gukora subscribe tubane no mu bitangazamakuru bitaha.